Bafethu, ngiyathemba ukuthi nigrandile siphethe kahle kuphi nakuphi. Lana sibukela khona siyabonga support, sibonga kakhulu, sibonga uthando, uNkulunkulu anibusise. Ngathi nginganda qhubeke njalo ne-support. I-support yenu asibukele phansi nje, so hlezi appreciate. So today bengifuna kahle kahle sibheke le ndaba le challenge yabafowethu abangundle. Yabo, which is something ukuthi uma umuntu wesilisa akusinto ongayibukela kude. Yabo, because according to my understanding I believe ukuthi not wonke umuntu okuleya challenge ingoba ebalekile ukondla. You understand? But ingoba vele la eSouth Africa sesekujwayelekile ukuthi yonke into mayithinta umuntu wesilisa kungabe kusabheka iside lakhe. Yabo, they always support iside lomuntu wesifazane. I'm not saying abantu besifazane ba-wrong, but what I'm trying to say ukuthi ukuze istory siphelele, we need to look both sides. You understand? For you to say ukuthi hayi cha ngiyagxeka, yabo, kumele u-understande ini, u-understand amasayidi omabili. So into ejwayelekile nesengiyibonile yenzeka kakhulu ukuthi i-society esiphila kuyona or mhlambe ama-communities esiphila kuwona, angazi mhlambe kwi-nature yethu or kwenzakalani, but they expect ukuthi umuntu wesilisa ebe wolunye uhlobo lomuntu. You understand that they always expect ukuthi uma umuntu wesilisa you need to be always strong. Kumele uhlezi ubekezela, kumele uhlezi uzibonisa ukuthi wena uyakhona noma ngabe you feel like, you know what, I can't. You understand? And another thing which I want us to look at ukuthi as much as siyibheka lento lena yabafowethu abangundle ukuthi ba-wrong, but we don't know ukuthi lento kahle kahle iqalaphi. Yabo, so if usingayibheka kahle kahle lento le iqala from ekukhuleni komuntu wesilisa. Yabo, if sifuna ukuyinqanda lento yokuthi kube nabantu besilisa ababalekela iy'ngane zabo, or ugcine kunabantu abay'biza bona ngama-single parents, or kwande ukuzalwa kwey'ngane zizalwa abantu basebancane. Yabo, so nje thina la kwaZulu sinama-programs amaningi amolda umuntu wesifazane, afundisa umuntu wesifazane ukuthi kumele aziphathe kanjani, kumele akhule ebe umuntu onjani ukuze ebe umuntu wesifazane oqotho, uyilungiselela kanjani ukuze izefike emendweni. You understand? Sinomama abahlola iy'ngane ekhaya, there are rules abazali abawadlalayo for ukubhekelela iy'ngane zamantombazane. Kunomhlanga ogqugquzela ukuziphatha kahle kwamantombazane, but we don't see that esayidini labantu besilisa. Yabo, as I said ukuthi umuntu wesilisa ufundiswa ukuthi nje ungumuntu wesilisa kumele uqine, ube indoda, ubekezele, but they don't teach us ukuthi umuntu wesilisa usiphatha kanjani. Abasiqeqeshi ukuthi okay mfana, mase ufika esigabeni sokuthi ulobole-ke manje ube nomakoti, yiphi indlela okumele uziphathe ngayo. As-ke umfana nje okhulayo-ke nje ukhula kwi-community, they don't teach us ukuthi umuntu wesifazane umbheka kanjani, umhlonipha kanjani, ubaluleke ngani umuntu wesifazane empilweni yakhe as umuntu wesilisa. Because lento le isenze saba ngama-enemies. Every woman that you see on the street ubona intombi. And some of us, we pride ourselves ngokuthi siney'ntombi ey'ningi. We don't understand that the impact esiyikhandayo empilweni zalabantu besifazane. Siyaba-destroy because abanye bayilezilwane abayizona because ithina esiy'khandile lezilwane. Namhlanje sesikwazi ukubabiza ngamagama sithi lo yilokhu, lo yilokhu. Omunye uze ebe nesibindi sokuthi yena angeke aze amshthathe umama wengane yomuntu. Okubeni kuye umuntu wesilisa owenza ukuthi lo muntu egcine ebe yingane, ebe umuntu onengane engenayo ubaba oseduze. So I think obaba nomama, obhuti abadala emakhaya kumele behlalele phansi lento beyibheke ukuthi no man, siyayibona ukuthi inkinga ikhona and kumele kahle kahle umuntu wesilisa kubalulekile kube nama-group camps la khona nje abhekelele umfana omncane osakhula ukuthi ukuze ebe indoda eqotho, I think iyona ndlela akumele aziphathe ngayo le,
ukuze khule ebe wuthi emphakathini ekwazi ukuvikela umphakathi kanye nomndeni wakhe, evikele nje nesizwe sonkana. Nazi indlela okumele ahambe ngazo. I think ileyo nto le ebalulekile because thina sibukela phezulu, sibona umntwana esebaleka esemuhle. And another thing engifuna ukuyigqugquzela ukuthi kwesinye isikhathi kubalulekile if uzojaji umuntu, umjaje sewazi amasayidi omabili estori. Singathathi isayidi elilodwa ngoba nakho sithi ngoba nakho vele abantu besifazane hlezi behlukumezile.